Wewe kasirida. Jeni twa Scovi. Scovi. Niwesha! Niwe Scovi! Ume mutwe. Uri muzi wo mutwe. Kucyutisha umutekano. Kucyutishyira ibishingwe. Umukobwa mwiza nkawe. Umumama mwiza nkawe. Urumbi igihugu. Neza. Shanda kurahi. Wallahi! Mutese muvandi. Sambu. Meze fresh. Fresh. Mashuka bakugiye mu mutwe. Izo mu mpite no. Gateye ipasi. Gatundi mu. Nibito. Turabana hangaha uje wenyene. None ni ngombwa kujya hatisha ibitoki mu nza mu mucero. Ariko twicugurana ubupfu. Akanadi. Reba. Uri gusa neza. Uzajya ubukene bwarakwishe ku buryo buguma n'ubwenge. Cyaje nende mu muhanda nangire ni kutasa nibagiye ko nakoze hasi ariko kanafunga. Ganda ushima. Nesuri jana gora biriye bro. Sinema nabyijanje mane. Irushe. Ntakiko gihari mane. Twumvikane bro. Ikiko kimwe. Icyamaze umva mubwire. Nyinjoro naraye mburaye. Urukumva? Urya ibyawe urambwa ngo ntago ndakubwira utaza kuza mu gitondo nakubwiye ngo tuburara uranga. None ubyutse ushaka kunera umutwe ku byanjye. Nje nyinjoro nagusabye ku byawe se. Base namika ikiko kimwe. Kiki. Nje wa nyinjoro wanamitse kutaje umwangure ngo untamike. Amamwe rero nande. So wakuba ukabije byose kabimana. Menya kugira indambi. Ndayifite ndamaze. Uzi ikintu nzi cyocyo. Nta muntu twakaza urugira indambi. None tine kuri vugisha. Nanjye ko nayifitera. Nazo. Nayo ubundi nadiri mfite muganga yo gukorana. Ndabizi. Ariko nako zondagaranye kari indundi. Ingande. Are you sure, Emmanuel? Ibi. Ako nongo naza gushaka iki mwana. Uri gushaka iki mu gihugu cyawe? Ese cyagiye kwa Korode wagendeje ubundi kugura wa mucyo. Sanze barakatu. Njya nari umvana w'umuntu. Niruka Korode afite mu Tanzania ariko ngo ndabona ari umunyarwanda. Nzi ko guterura byinshi bro. Reka ni nyine ndirere. Mva mubwire mu. Ntabwo niko ngiye gukora. Nari biri. Ndusangire neza nyine. Ndirere rimwe ntabwo niko ngiye gukora. Nari biri. Ko nta munyu urimo. Uje kuzana. Nta ukunda. Ntabwo nkunda umuntu muri kubera ko ari wamaze kujya kare hose zimukubuzane mu cyumba. Ntabwo nabigeraga ndamutegereje. Nshobora umunyu ushira mu kiko giye kubimaza. Igigo se wagiye ukijyanye. Ko n'uri kidakenewe cyane. Wera ari kampanza n'umuntu. Ntabwo nabona ubuzima tuzamuvamo. Wowe usize. Ubundi bino bijya nta munyu mwo pe. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. It was at this moment that he knew. He fucked. Hey. Ubundi. Ibi ni zoza gaje muri cyo kushiramo. Tuvugishijwe ku Imana. None ubuzima tuzabamo Imana tukabukomeza narya. Kwaro ku Imana, kwaro ku Imana, natwe tukaba dufite amafaranga abandi bose. Ubwo no kuri kwa shitani. Kuko buri Imana irabireba ikavuga ati abahungu bagomba kuba bakene. Abandi nabo bagomba kuba bakire. Ubwo rero nakuri ku Imana twe tugira. Ese man ku buryo ugeze naho kunsura nari nemeye ngo dusangire warari ibyawe nyinshi. None musije kujya byanye mbwe ngo nzana umunyu usanzwe bimaze. Gusa bivanye kandi ubizi ko umuntu arya rimwe ku munsi. Nose turonje kujya indonye. Bivanye n'uburyo haraga pariti kamwe k'umunyu nakandi kibiryo. Urukiye kuzana umunyu nayo nasigaranye ibyo. Nta kibazo umunyu nawe ndakurekeye. Nawe uje hose kuko nayo nari ibyo byose. Ese muri gukora iki se basho? Ahubwo hari igitekerezo cyati ndi wampaye nimugoroba cyo guteka imitwe. Ese ubukazora w'abandi azashobora guteka imitwe n'amaguru cyangwa ibyo byo tubireke wenda byarangiye. Reba ubuzima tubayemo. Abyumva? Muri Kigali abizi bisaba kwishyura inzu. Tumaze ukwezi nakazi. Urumva tubigenze dute? Hari ikindi se no gushaka nk'icyana. Cya kindi gikunda gutangira. Ntabwo kidubera umuntu cyakiguze. Kanibwo umutwe wawe uri mu majipo y'abakobwa nahandi. Teka mutwe wundi twakora no. None se umukobwa azaguhera ubuntu uzikirinjiza se? Oya, nyine hari ukuntu kavuga ati ubundi yisi yanze. Sujya wumva umugani ngo umwana turi wo muresha itatu. Noneho n'umutima atari uwawe. Na mutima si uwawe. Umutima si uwawe. Abari wanje gute n'amafaranga afite. Urungiye umva mu bw'igitekerezo kizima. Ibintu by'abakobwa ubyiburira. Sibyo? Urabona akazi ugiye ukareka bitewe n'inzoga
indaya ako byari biryoshye uvugisha ukuri ko naza nisinde se navyumva ko nanajyamye ibiryoshye rero buriya murundi nibyo byica abato ubyumva reka nkubwira agashinga rero nuri nta muntu uza ntaho bitaniye njyewe reka tujye guteka imitwe ngaho sasa mbwira uburyo turayiteka muri iyo imitwe bamaze iminsi bateka imitwe bigeze abapasiteri bamaze iminsi bateka imitwe bigeze abakiburiyara ariko ugomba gukoresha umutwe ukamenya ngo ibintu batarateka n'imitwe mubwira ikintu batarateka mu mutwe tugiye kwigira abarimu nta muntu ndumva yigize umwarimu wagiye guteka umutwe ko tugiye kugenza rero tugiye kugenda tumaze indimi yumva umuntu tugiye kugeraho ibyo uri kuravuga byose ndavyumva ahubwo banze ukoreshe umutwe ko nakubwiye kare hose ntabwo wabona umuntu ugize umuteka umutwe w'umwarimu ko nzari benshi hari ba mwarimu Nyagiso hari ba mwarimu ndi bose bigize barahari shima ko bizi ko bahari ariko twebwe dutandukanye nabo ni hehe twebwe urabona kuri kino gihe abantu benshi nta ndimi bazi Kazoro uraruzi ni nk'izihene Kazoro nyine uraruzi nanjye ndi muri abo nguru bahubwo ni nk'urwene rero turakoresha gute kandi natwe tago tuzi ushobora kubwira ntabwo bisa umuntu utazi ururimi ntabwo abarwo gusa ntabwo namone nguze hayi tamuzi umuntu yakubwiye ngo hayi bakubwiye gute hari abantu batazi ngo hayi bivuze iki good morning ibiki utuntu turangwa twa hayi na good morning yawo ndabazi noneho ubuhe kunze kujya tukabigenza rero turagenda twigeze abarimu bigisha icyongereza sibyo amafaranga ahubwo nangaye turubakira mu masaha icyongereza kirakonta kuko ashobora kuva akajya mu Bwongereza akagikoresha muri Amerika akagikoresha tumumvije ko iminota 10 yaba yakimenye icyongereza cy'iminota 10 kibaho yabyemera kuko nawe ntabyazi tumwaka nk'akajana ijana kuko kumwumvisha umuntu ko tugiye kumwisha ururimi kano kanya ashaka ahita ajya muri Amerika nagahora kuyatanga ni menshi bro angahe tukiri mu mani kandi uzi ko ufite gahunda yo kwiruka tugwasenga ngaho nyumvira neza ryo utangiye kuyobora utarana ariko buri yuzu ubwenge utangira kwiteganyiriza hakiri kare uteganyiriza mu mufuko wandi bantu ngaho nyumvira ibitaranageraho okay noneho turabaca ngahe ni 30 ayo mafaranga niyo waca n'umunani agiye kuvuga ngo uyu n'umuteka mu Cyongereza abakimenye ahubwo abatakimenye burundu ko tugiye kumwica burundu nica none ndakubeshyira cyaro ubwo ari cyo uzi kugiye kwigisha ko nadiri ubwicanye nzi Kazora we nakubwiye ugikurikiye umutwe mu mutwe okay twagiye sasa kugiye ni nko kumurogo ugiye kumureshya ibintu bitari byo tugende kuranindira kisawa nari tugiye twaza aho dutegura ikintu kigali kabisa muri Kigali hose intebe z'kinete abantu babubatse twe turaho udutabo rero two dufite nitwo turakomeye none ngo bakire urabona ibituri gukora moto byo nagomba gukora rase ibyo wari ugiye gukora iki guteka muto rase bura n'umutwe watetse izina tetse iki kwaje tugiye kwiga icyongereza none wageze uyibaraguza ifaransa n'ibitwari bro ni uri muzima ni uri igisazi yebanye ko wakomera ubwonko bw'ingurube ko warunzi neza genda urundi nzi icyongereza rase ko guteka imitwe ni iki nukugenda wigize iki uvuga ibintu utazi ako nako nakubonye avuze ibyo utazi agafaransa n'agaswe nakabarabuye da sakabarabuye ura muntu ubonye bitarangiye dusebye se rase tugiye gukora icyongereza none basi tugende ikindi cyongereza se urakivuga urakizi nta cyongereza nzi uruzi ko tugiye kubigenza tugiye kubivamo uwo muzo mu mutwe ariko maguru ndi muzima no mu maboko kuko tugenda mu ngwano je nabandi ramba nibyo gusa ni ibaraga gusa bitagira iki mva ngo kuri tugiye kugenza duhindura ubundi tubikore gutubwo urabibona Monsieur Terhim ya vraiment aravuze sasa hivi ubu none hatuvugana yes je suis d'abord et je me comprends tuje kugufasha la personne nkatwe twese et les personnages nangwa ngiye nyine hier muje kumfasha iki nibyo kikubwira je suis iwe les maîtres aravuze ngo tuje kugufasha mu buryo bwo kwiga indimi parce que English les personnes igiswahili il y a jour les n'ikinyarwanda mu buryo bwimbitse ya tuze kugufasha nyangwa wacyumvisha okay yego je suis maître aravuze ngo yitwa maître mu USA ava muri Canada je viens apa mu Rwanda arahakunda niho umutima we uri hose nakuja gufundisha wanafunzi aje kukwigisha ya merci d'abord ngo ufite amafaranga
amafaranga arahari ariko se ndabarangiye ko nkeneye kwiga indimi. Nasemaga je ne sais pas bien. aravuze ngo umuntu waturangiye ahangaha batwabajije ahangaha mu mudugudu wanyu. Regardez ici. La mipango et la mipango keba nayo. Turabaza tumwe iki gipangu umuntu utuyemo yize na gardienne wapi? Pourquoi mpamvu utiga? Sinumva sazi ikinyarwanda. Ni icyo kinyarwanda wumvise muvuga aho ngaho? Ku mpamvu utiga si ikinyarwanda. Avuze ko pourquoi ni impamvu? Avuze pourquoi utiga rigari n'amagambo batari sibyo hari amagambo batari mu gifaransa. Akanasema c'est tout ku mpamvu utiga. Parce que je dis connecté. Je t'en prie aravuze ngo ntago aricyo yarashatse kuvuga. Parce que je dis connecté, c'est un pourri. Je t'en prie aravuze ngo je t'en prie. Ariko narayingurishije bro. Prie. Ampli radio se yari kuvuga. Ntago avuze ampli radio. Nicyo kibazo cy'abantu mutize rero. Avuze ampli y'ururimi rw'abanyamahanga. Je t'en prie. Je t'en prie abashatse kuvuga iki? Aragufasha nutuza ugatega amatwi. Hari ikindi avuze? Leza umunyarwanda nasemaje. Aravuze ngo hari amafaranga ufite ngo wishyure mbere. Amafaranga mfite telefoni ariko amafaranga nazaba nyabona. Oya, Anasema the phone j'ai afa. Ya, les chances et les chances. Le téléphone c'est un pourri. Aravuze ngo amafaranga nta kibazo kuko ni telefone twayifata nibo ndakuyigurisha kugira ngo amafaranga twishyure ni telefone wayiduhereza tukayigurisha nako ntago twayigurisha tukagenda tukayitwara. Humura vraiment. Nguhumura. Ko numva kivuga ikinyarwanda. None kavuga iki? Sambwe ko nta kinyarwanda wimva. Kandi ubona afite amatwi. Mese we ko muri kuvugana. Yewe, ndi mugenzi we reka. Ari ikinyarwanda uvuzera? C'est moi. Ngowe. Wabyitanyije ari Petit keba nayo. ewe ngo wicunge nako aravuze ngo aragukunda. Kumva? Les umurundi anasema ngo Umurundi yaravuze ngo kama unajua lugha nibuza ururimi utabaho fresh. uzabaho neza. Ya. Kandi natwe nicyo twaje kugufasha vraiment. Sasa hivi Allah anatusemesha mwende mufundishe ule mtoto. Ubu tuvugana Imana yaravuze ngo byanditswe no mu gitabo cy'Imana ngo mugende mwigisha abatazi bamenye. Vraiment d'accord. Yitwa umwarimu. Encore d'accord. Umwarimu mubarimu. Je dis d'accord. Yigisha neza. Je ne sais pas. Ugafata. Parce que Ariko buretse indimi mumaze kuvuga mugeze hano nizinga. Twe twaje kugufasha kwiga. Indimi zirafasha buri twigisha Igiswahili igiye mu Tanzania uragikoresha. Uravuga nta kinyarwanda zi mwumva kinazemo. Nta kinyarwanda zi ari kinyarwanda uzira. mimi mvuga ikinyarwanda je. Mimi sinasema kinyarwanda. Ntabwo ndivuga ikinyarwanda. Wapi? Reka ninjye nawe ukubona njye impamvu atari kukumva wowe. Alors Bila nilisemaga nguleta hii simu tugufundisha. Aravuze ngo iki? Aravuze ngo telefone mu mwanya w'amafaranga yiduhe twigisha tugenda gukora weke mufukoni. Aravuze ngo mubaze ngo muranyigisha igihe kingana ute ku buryo nabamenye ururimi neza. Munamufundisha time ngapi? Tutagufundisha 10 minutes. Umunota umwe nyine urahagije. Ukaba wamenye ururimi. Telefone kagenda. N'amafaranga tunataka kwenda pale za Amerika, Uganda, Kongo. Ntabwo ushaka kujya muri Amerika, Uganda, Kongo, ntabwo ushaka kujyayo. Izo ndimi zose nzizi neza. Wajyayo tukugisha Igiswahili wajya Tanzania ukagikoresha, Kenya tukugisha Icyongereza muri Canada wajya muri Amerika wajya yuko ukagikoresha. Urumva mu 20 twakwatse. Mubaze barangisha indimi zingahe mumbarize. Unamfundisha ndimi ngapi? Ndimi 3. Arakwigisha indimi nziza zakumanya ko. Nakufundisha rurimi rwa ngombe, arakwigisha Igiswahili, rwa kuku, Icyongereza, ndetse no rwa ndege, ndetse n'Igifaransa. Ngo arakwigisha Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa. Ngombe, kuku na mbuzi, ngombe na ndege. Uretse kusha mutangiye kumbeshya. Tukweshe dute ngombe n'uruhe rurimi? Ngombe frasi Igifaransa. Majua rule rurimi rwa bare ba Faransa. Ni Igifaransa. Ngombe se urayizi wowe? Ngombe ni Igifaransa ntabwo akimiye kandi twaje kugira. Ariko sha sasa mufundishe punguza maneno bakufundishe sasa. Leta simu ngombe wazi cyari cyo. Leta nikuonesha. Hii ni nini kwa Kiswahili? Iki ni iki mu Gifaransa? Kwa Kiingereza? Kwa Kiingereza kwa Gifaransa ni iki? C'est une téléphone. Iyi bayita telefone. Peti haujua. Wayimenye? Iyi nsanzwe mbizi ko ari telefone. Okay. Quelque chose c'est un section. Iki yakwigisha cyose wakimenya hanga twe turakwigisha ugafata. Les abana bino minsi cyane kabisa. Basigaye bakunda mwakoze indimi zanyu nazumvisha. Reka nanjye mbabaza bakazami gato.
Anasema? Anataka kutuongeza indimi zanyu zose kabazo kamoja. Okay. indimi zanyu zose nazumva. Yo kwaza muri rw'icyongereza munsubize. English. Special English. English. You know? Are you ready? Me. Uko tayari. Anasema uko tayari. Anasema? Anasema uko tayari. Avuze ngiki? Aravuze ngo watubaza naribi. Nabaza. Question number 1. What is your name? What? Aravuze ngo umwituzi name. Hey, choose na name. I'm crazy. Yes. Ngo numusazi. Uri umusazira? Jewe mbivuga. Reka. Ibyo hari umuntu bivuze ngo kari umusazi kweli. Sure. Choose na name, I'm crazy. Sure niki? Ari sure. Pe. Ikibazo cyarangiye, ikibazo cyawe cyarangiye. How do you feel? Feel. Urashize none. You feel Peter. Muruziza. Yo, yari umuperezida wa kera mu Burundi. Ndamubajije ngo ameze ute? Kandi uri kubona kameze neza nawe uri kubaza ibintu uzi nka mwarimu. Kandi nitwe ba mwarimu kuki uri kubaza ibintu uzi? Ameze ute kambwira ngo ni umusazi? Hari umusazi wavuze ra? I am crazy. Aje kunyigisha. Umusazi sarigisha. I want problems always. Werumvishe turi kumvikana no mu Kinyarwanda. Ureka ibyo uyu ngo yari guteka imitwe. Ngiye kubaza akajambo mu Cyongereza ukansubiza. Yewe Weho nyine. Ureka ibyo uyu ngo like fish in the water. No. Vyibirayike. Icyo numvise muri uko harimo ibintu by'amafi kandi ikintu biri amafi birimo kandi ubwo nazi umure wabyo. Ase uzi Icyongereza ra? Avuze ngo ikinaga ari uzi Icyongereza. Jewe uzi Icyongereza bro. Besha birakumarira iki? Jewe navuye i Burundi nize Igifaransa giswahili byonyine Icyongereza nakimenyeye. Wakigishaga kandi? Bro, sinoze ko twabikoze ngo guteka. Wivuga ko nyine Icyongereza ntacyo uzi. Ese bro, jewe kubizi. Akuma nani ibintu bya nakijua. Nta bintu byadanje ko nta mafi bumvishemo ra? Nakijua. Nta mafi bumvishemo? Nirake, nibirayi, ibirake n'amalayike. Like kandi izarayike n'amarake byose byahuriranye. Bo twabyumva ni ibyo ngibyo. Ari ikintu tubeshyera? Bo. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Kigaragara se. Twakuse squat. Uzi Icyongereza ratara? Icyongereza zira? Special English. Only. Avuze ngo special force ni. Ni umusirikare. Komeje kwiruka ndi nyuma ya urugendo runyishura. Kuva kandi guhamagara muri iki. Mwaone. Imeze bite? Ese kubona utishura umutekano abana hari nyoko hafise azari kwishurira. Ase wakihanganye ukareka kuvuga. Ntabyo kwihangana ntabyo ndabizi ko bafitiye. Uko zikoze warayishuye. Ntabwo nishyuye. None se urugendo nimwe ndafata umbanya hari hejuru nkatishunzana ngaha anye. Reka nkubwire. Hari igihe umuntu aba afite ibibazo byinshi amafaranga akabura rwose nyihanganira ndabizi. Basi nimugoroba uze kugaruka mu rugo ndebe ko ibibazo by'abaturage rero twarabirambiwe yo naba nkameze umaze. Urumva? Amezi ane utarishura n'ikintu na kimwe. Yorohera ngenda aza kwishyura nimugoroba. Nta bya nimugoroba vuga ngo aya masaha tugenda uyampe. Basi nyuma y'isaha. Nta bya nyuma y'isaha tugenda uyampe niyo ushaka. Bwana no yihereze. Okay, suvuze nyuma y'isaha. Oya reka tumvikane. Sura umutu uragenya yoboye inyuma y'isaha. Je ndazi nyuma y'iminota 50. Ndaza kwa ndi mu rugo iwanyu. Umva uze nyuma y'isaha nutaza nyuma y'isaha ubwo urayihereza cyangwa urayabyara. Kuko ngiye nta mafaranga afite akakaye. Urabona inyuma y'isaha? Cyane rwose. Urugendo rwiza. Kantari. Wewe kasirida. Jeni twasikovi. Sikovi. Niwesha! Niwe Sikovi. Umutwe. Uri muziwa mutwe. Kucyutisha umutekano. Kucyutishyira ibishingwe. Umukobwa mwiza nkawe. Umumama mwiza nkawe. Urumbi igihugu. Neza. Shanda kurahiye. Wallahi.
se habaye iki ubundi mwebwe mufite ikihe kibazo mvuze nyuma y'isaha none uyu mwanya mu munota umwe mwise muhagera kuki yaguye nyuma y'isaha ukabuje igihe kitaragera jewe uyu ngewe ami nyuma y'isaha si wowe wavuganye nawe ariko njye jewe navuganye nanjye njye se navuganye nawe twizere ko utayamuhaye mvuganye nyuma y'isaha none mwebwe muje aka kanya buri muntu mwavuganye nta wundi muntu mukorana twebwe twizere ko utayamuhaye twizere ko utamwishyuye ntayo namuhaye namubwiye ko uza nyuma y'isaha ato ugeze amahirwe ugura niba utayamuhaye nayacu urara wasanga n'umutekamitwe si babandi se bazi ntabwo baza uriya muntu uzi ko twamwirukanye ntabwo akiri muri kampani yacu habe ariko ushaka no kumuteka urahera kurushinga n'ibyo biteza umwanda okay ngiye mu meko denye mbishye kode yanjye amategeko aravuga isara wampaye nayishikije niyi ngiyi ugomba kwishyura amafaranga udashatse kuyishyura naho ukavugana n'aba bagabo umugabo nta hantu umuzi sabone twatetse imitwe ra ubona asa nawe bivuze ngo akimbwa kashobotse